खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। सावथालफोरजों हानजायै गाग्लोबजानायाव खास्रि बिस्रि जिउ गोमानांनाय सिखना जोहोलाव एबा राजा बिस्मितनि नखराव थांनानै मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवाजों लोगोसे बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांमोना खौरां लाहैदों। बिथांमोना खौरां लाहैनायजों लोगोसे बिसिनि आखायाव गासै 5 लाख रांनि चेकबो गथायनाय जायो आरो दुखुथिया नखरनो जायखिजाया राहा एबा मदद होनो थाखायबो खोथा होदों बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा। गुवाहाटी सोहोरनि गणेशपारायाव जानानै थांनाय गिख्रंथाव लुथिनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय डकायतफोरखौ पुलिसा गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों हमनो हाबाय। मख'नो गोनांदि बे हमजानाय डकायतफोरा गुवाहाटीनि गणेशपारा ओनसोलाव मोनानि समाव हानजायारि डकायतफोरा सासे अनिल डेका मुंनि सुबुंनि नखराव मोखां खोबथेना हाबनानै बिनि बिसि आरो ड्राइभारखौ पिस्तल दिन्थिनानै रां रुफा सनानि गहेनाफोरखौ सिख'नानै लानानै थांदोंमोन। बे जाथाया जानायनि उननिफ्रायनो पुलिसा संदाननायखौ जागायजेननानै सानै डकायतफोरखौ खानो हादों। हमजानाय डकायतफोरखौ फारियै बरपेटानि भेलारनिफ्राय जहिरुल हक आरो गुबुन सासेखौ रातुल मालिक होननानै सिनायथि होदों। आथिखालाव आइजोफ्राबो आयेन बेरेखा फालांगि खालामनायाव ओंखारनो हमबाय। बेबादिनो गुवाहाटी रेलवे स्टेशनाव पुलिसनि हानजाया मोनसे गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों सासे आइजोनिफ्राय आयेन बेरेखा लाबोनाय हिरेनफोरखौ बोखांनो हादों। शिलंआव मिथिहोनाय बादिब्ला अरुनाय एक्सप्रेस रेलगारिजों फैबाय थानाय समाव रेलगारियाव सिग्रोमनानै बेफोर गोबां बिबांनि हिरेनफोरखौ बोखांनो हादों। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय आइजोखौ काछारनि अनिता रानी दास होननानै सिनायथि होदों पुलिसा। आसामाव थानाय सुबुंफोरनि थाखाय माखासे खोथाफोरनि रादाय होदों रायजर दलनि आफादगिरि शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैया। 2026 मायथाइयावनो जानो गोनां आसाम बिधान सभा बिसायख'थिखौ बिथा खालामनानै अखिल गगैया बे गेदेर रादायफोरखौ फोसावदों। अखिल गगैनि रादायफ्रा जादों सेथियाव हानि पाट्टा होनाय आरो रायजोनि मुसलमान सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामना होखारनायनि सोलाय हानि पाट्टा होनाय आरो 2 बोसोरनि गेजेरावनो गासैबो आबादारिफोरनो हानि पाट्टाफोरखौ होनो थाखाय रादाय होदों अखिल गगैया। नैथियाव जादों खाजोना रेहाय खालामनाय बोसोराव खनथामनि बांसिन आबाद मावोब्ला बे हानि खाजोनाखौ रेहाय होगोन अखिल गगैया। मोनफ्रोमबो गामिफ्राव गंबायै ट्रेक्टर हरगोन आरो बोसोराव खनथाम आबाद मावनो थाखाय आबादारिफोरनो बेसेन लायालासे दै जगायनानै होगोन। 5 बोसोरनि गेजेरावनो आसामनि सुबुंफोरखौ जौगाहोनो थाखाय रादाय होदों अखिल गगैया। डेजिग्नेटेड केम्पটো এটা তাৰমানে ভকেশনেল ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰৰ নামত আমি চৰকাৰৰ পৰা এলটমেণ্ট ললো ভকেশনেল ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ হিচাপত। আৰু ইয়াৰ পিছত সেই ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰটো যিহেতু ৰান কৰিবলৈ কাৰণে এটা মানে কিবা লাগে অথৰিটি লাগে, সেই হিচাপত আমি আকৌ এটা NGO হিচাপত গঠন কৰি পেলাই BDF নামত মানে bodoland ডেভেলপমেণ্ট ফাউণ্ডেশ্যন নামত আমি NGO কৰি পেলাই এই ভকেশনেল ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰটো আমি ৰান কৰিছিলোঁ। আৰু এই ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰটো যোৱা 2022 পৰা ফুল সুইং এতিয়ালৈকে ৰান হৈ আছে। ইয়াৰ আমাৰ বৰ্তমান 257 জন ষ্টুডেণ্টছে ইতিমধ্যে তাতে কিছুমানে হোষ্টেলত থাকে আৰু কিছুমানে তাৰমানে ডে স্কলাৰ হিচাপত তাতে অহা যোৱা কৰি থাকে। কথা হৈছে কি এই অঞ্চলটো সেইটো এতিয়া কি কৰিছে তাতে কিবা এটা অনুষ্ঠান BTC চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মানে মিনি সেক্ৰেটাৰিয়েটে কিবা এটা অনুষ্ঠান ইয়াত লৈ আনিব আৰু এই BDF কেম্পাছটো নাথাকে বুলি তাৰমানে যোনটো য'ত নেকি ফৰ্মাৰ ডেজিগনেটেড কেম্প আছিলে সেই কেম্পটো এতিয়া উঠাই দিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাই আছে হেনেকুৱাকে আমি খবৰ পাইছো। তো যোৱাকালি আৰু তাৰ আগদিনাখনত তাৰমানে আমাৰ ৰিহন বেমাৰী তেখেত বৰ্তমানৰ যিটো ডেপুটি চিফ BTCৰ তেখেতে যোৱাকালি ইয়াতে আহিছিলে। তাৰ আগত BTCৰ স্পিকাৰ তেখেত ত্ৰিদীপ বেমাৰী তেখেতেও এবাৰ আহি গৈছিলে। তেখেতসকলে আহিছে কিন্তু কোনো কৰ্তৃপক্ষৰ লগত BDFৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত তেওঁলোকে আলোচনা কৰা নাই, গতিকে আমি এতিয়ালৈকে নাজানো। কিন্তু বাকি যেটো ইমপ্লিমেন্টেশন হোৱা নাই ইও লাহে লাহে ইমপ্লিমেন্টেশন হৈ যাব এইটো আমি মানে আশাবাদী। গতিকে ফুল সুইং কাম চলি থাকা আৰু ৰিহাবিলিটেশনটো এটা প্ৰসেস হয়। এইটো আজি যে ৰিহাবিলিটেশনৰ কাৰণে ইনষ্টিটিউট যে আজি শেষ হ'ব এইটো কথা নহয়, এইটো কন্টিনিউয়াস প্ৰসেসৰ কাৰণে এইটো চলি থাকিব আৰু সময় লাগিব। চৰকাৰ থাকি পেলাই এইবিলাক মানে ইনিচিয়েটিভ লোৱাটো ভাল হোৱা নাই। আমি আজিৰ এই মিটিঙৰ যোগেদি আমি তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাইছো, আহ্বান জনাইছো যে এই যেটো মিনি সেক্ৰেটাৰিয়েটৰ কাৰণে উদালগুৰি প্ৰপোজাল আছে ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰী মাটি বহুত থাকিব পাৰে ইফালে এইবিলাকৰ যাতে তেওঁলোকে প্ৰপোজ কৰে। আৰু বৰ্তমান যেটো ফৰ্মাৰ NDB ডেজিগনেটেড কেম্প সেইটো NDB ডেজিগনেটেড কেম্প হৈ থকা নাই, এইটো BDFৰ কেম্পাছ এটা হৈছে তেনেকৈ ইয়াত থাকিব দিব লাগিব। কাৰণ ইয়াৰ লগত আমাৰ উদালগুৰি মাত্ৰ নহয় কোকৰাঝাৰৰ পৰা যেটো 5টা ডিস্ট্ৰিক্টত NDB কেডাৰ সকল আছে সবে এইটো লগত ইন্টিগ্ৰেট হৈ আছে।